unale lerato la Modimo ngoba unothando lukaThixo ka mantswe a gabane tje ke lerato la Modimo ephendula ngamazwi achubekileyo nje unothando lukaThixo lerato lena ke yona e leng kako e halalelang ulwango olu lolona uthando olu lolona lwango lungcwele gobane lerato ha le a tshwanela ho fela ngoba uthando alifanelanga ngoliphele tsohle dintho di tla fela zonke izinto zizawuphela le tumelo e tla fela nokholo le tshepo e tla fela nethemba ho luphele sala lerato ushiyeke uthando gobane o tla be di fihlile nako ngoba ixesha lawo belifikile tsohle tse re di tshepisitsweng re di bona zonke izinto esizithembisiweyo sizibona gobane ha o sana tumelo moo ngoba ukholo alusekho apho gobane re a di bona ngoba siyazibona empa lerato la Modimo ke lona le sebetsang ngoba uthando lukaThixo uzabe lulo ke lusebenzayo ka baka leo e be o ke tikete ya ho kena lehodimong kungoko kuthiwa litikiti lokungena ha e sa le le nako ya hore ba bang ba bapale ba re ba tabola dipampiri ba ke matikete ya lehodimong liphelile ixesha lokokuba ngoku abantu badlale babhale iincwadi bathi ngamatikiti ongena ezulwini kampo ba etse hore ba ngole mangolo a bona ba etse melaotheo ya bona okanye babhale iincwadi benze imigaqo-siseko yabo goba ba bune molaotheo ko ona fela ngoba nanku umgaqo-siseko wethu ke batla hore bana bamre ndifuna ukuthi bantwana bakaThixo ha ho tshwanelo ya hore motho a ka suna motho a re ke yona kako e halalelang hayi bangcwele akufuneka uba umntu athi abambe omnye amncamise athi lulwango olungcwele o fositse lerato hore a etse dintho ka lerato uphose uthando wafuneka enza izinto ngothando kgotsa Modimo a e be teng ha ho tshwanelo ya hore ngwana Modimo a ka fetola lerato lena a re kako yena ko beha motho sefubeng akukho sidingo sokuba uphethule le nto iluthando uthi ulwango olungcwele kuba mbambe umsondeze esifubeni ucinga uba lulwango olungcwele olo kgotsa Modimo a e be teng ke batla ho tla mona bona mamre ndifuna uzama mntana makaThixo kotsi teng ikhona ingxaki a ke re shebe diprofetia make siphinde sijonge imizekeliso 22 verse 14 22 verse 14 endaweni yakhe endaweni imizekeliso 22 verse 14 sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo amen obavunyelwa yinkosi wayela khona amen uyabona ha o suna mofumahadi e seng wa hao ke dihedi yabona xa uncamisa umfazi engenguyanga owakho sisihogo eso setibileng esinzulu gobane mneilwe mofumadi wa hao ngoba uyinikiwe inkosikazi yakho ha o sa monewa xa ungamnikwanga ke kabelo ya hao dula o le jwalo kukulungela ubuhlala unjalo phambi kothini ke kopa ke re shebe lengolo la baroma sizawujonga incwadi kwabaseroma chapter 13 13 verse 13 no 13 no 14 Masihambe sizibekile ngokwasemini kungabi sezindlwaneni nasekunxileni
ye ya tsamaya motshehare masihambeni emini gobane go tsamaya majwaleng ngoba ukuhamba ke ezindlwaleni lefifi kusebumnyameni kungabi sekuphimiseni nasebuheletyweni, kungabi sezinkanini nasemoneni. Yambathani ke iNkosi uYesu uKristu, ize ukwazelela inyama, ningakwenzeli ukukhwezelela inkanuko zayo. amen ke re he bana ba morena ndithi ke bona bakathini e seke yaba botsweng kungabi seburheletyweni botswa iburheletyo bana ba morena botswa bakathixo burheletyo ha o tsile go bona xa uphumile o ya eburheletyweni pere morena wambethe ukristu ha o ikgoteletse nama awuyikhwezeleli inyama gobane ha o meta motho ha o le mosadi wa motho wa ikgotelela xa uncamisa umfazi womntu uyayikhwezelela ha o motisa fubeng sa hao wa ikgotelela xa umanga umbeka esifubeni sakho uyayikhwezelela inyama ke dihedi sisiwoko kgotsa modimo e beteng ha re apare morena masambathele ukristu re seke ra bulela nama sebaka singavulelini inyama ithuba ka go kgoteletsa gore e ye sebeng ngokukhwezelela uba siye esonweni kgotsa modimo e beteng re tla boela mane sizawubuya umva okay diprofetia kwimizekeliso 24 24 imizekeliso 24 okay sorry ke a skoba tshwarelo chapter 6 diphakamile imizekeliso verse 6 chapter 6 chapter 6 24 chapter 6 24 chapter 6 Yeah, chapter 6, verse 24. Sibonga wena phakathi kweba. Sibonga wena. Sibonga wena phakathi kweba. Sibonga wena. Sibonga